ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون أهو لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سيدة على خبدنا أصيلا أس مال السيدة أشر نخيمة بله باش شهيدا gerçi zaman ecbari 90'lı yıllar özellikle ki saldırıya serpeye ki ser Müslümanların arkadaş hani bu proje mücadele çağı bir bu şehirde mücadele çağı da koyuş mara bir şey bahsediyordu. Zaman zaman zaten Rabbi alemi vakti peygamber kirine zaman zaman fetret devri hana. Fetret devri yani insan pişkeş İslam'ı dürt kevi arat kevi ki pişti hangi Rabbi alemi dissa insan arat ki dava İslam'ı insan bejin. Dönema şehit Hasan da ve dönema da 80-90 arası ve dönema zide naib rama am küçük bile beli huli mesahkire ve dönema da işte dava İslam'ı memleketi mecib pişki hat ev kiren hani ve bir pişki hat memleketi me hani ve Seyyid Şeyh Zaki Xuda şarazi be ve şekli evcibin araç dava İslam'ı derve şırnadacı hat tabi pişti dava hat en insana xali kir xoyi yek şvaje Şehid Hasan bi Şehid Hasan insana gel halim selim bi ahlakı zahf xoş bi naxan dabi lebele zahf teslimi Xuda bi zahf teslim İslamiyet bi gotunu kirnevice ve hafdu bin amel ve gotin niziki hafdu bin ve dönemde PKK hakim bil memleketi özellikle Şırnak meşhur el noktada حاكمية باكي سوي ملاطي هبي ميليسيا المحلات هبين يعني ولو وي إيرو وزيدا قوات وجوجي والنبي يعني إنسان وأيتم ديتين وخواندان نبين أما محل ميليسيا هبين هر محل كده كان ميليسيا هبي خدمات شوارات كيرن بالجيل بين شوارا وشون وطاعة ياردم شوارا كومت كيرن إشتا في أريدا شهيد حسن جد دعوة إسلام بشتي بلاف كير وخدمات كير وين نقطة ده أوجبي هدف شوى إنسانه تابي كي رب العالمين وقت خدا أمر متك بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم هش مؤمنة أو سودا ضاين خدا أو سودا جهاني بيكاني هني يجي هيفيوي سودا السكينة أو سودا ضاين خدا تعالى نشكن عندنا وجا شهيد حسن هو إنسان أو سودا ضاين خدا ki xwal ber ya Rabbi Xweda da bir numune örnek memleketi me de qarşı ve zulma PKK ya hevalin ve de mücadele kir dava İslam'ı tebliğ insana kir hizmeta İslam'ı kir Rabbi alemi ev kirin sebep ki dava İslam'ı bilav bil memleketi me de tabi ki xuyna şehida her zaman ve xarca divaraya yani xarca divara çıkat ter çimento bu ter ab ve kapter divaret girin yani neb xarca şehida be dava İslam'ı zide piş ve naçın tabii ki insana dava İslam'ı be ki hizmeta İslam'ı be ki lazım ve hizmeta xweda samimi be lazım bedela bide lazım karşı tehdide zalima netırsunak be lazım çekilmiş ne be lazım her tecrübe de piş çaya xabe Şehid Hasan'cı eşva insanı ve durum edebi Şehid Hasan Hagingo şehit bi az pişohi az şehit nabi joyet tatmolama vasilovo az mikati daveda insanlık dikonovi abi rak jomiye bi rak gayloni jomiye bi damli çu cemaat evtot amca çu vede joyş mara yani ko hunjuwa nameçina jomiye mişkina milo kha cemaat milo cemaat khairove ptera 27 derece خیابه
دجا ام جوه چون راه یعنی انسان ضعف حلیم بی انسان گل یعنی ولی شکل تازه شرخی حلیم شرخی بروی راشد هبو بروی راشد انسان ضعف yani belagat ve zide habu ve insanlara istobişan cem ki insan kanç bir ne kanç jera istomdu gut ve jo sabay ve kase zuro hano çu zuro insanı ne kançu insan özellikle insanı havolen pakeki havole wo zuro çu go اگر کو اف انسان ها حوال هولی دعوه بیج حوال جرا چه بنا خود یه سردستیش ماسینه یه کوشمره بنا بلا یه نخوشی اخنا نمده بجا سبایی و قصه جاگه بروی راشید شخوا یارالی کن پشتی هنگه دیساش راشید را هاتی بون یالنز تردید زمان هنگه وان پیشون هو هنگه دست خانه یعنی نمالده بودم چیش ده و جای من دست میجا خواهد دش کنم حسن شهید حسن خودجی راضی به رحمه خود سبه مش شفاعت و محروم نکه چه دست میجا خواهد بشکنه تا بیبن که چند نقل ولی حاطی به پیشا یعنی نوبت گرتی بگوته چنگ ده بکبه هم بر دیوار بکجینه و شهید حسن چه دست میجه دست نسینه خواد گه که دست میجه خواد گه ناگه بر بنگه رابه شهیدت کنه مولا خواه خیات کنه مکان خواه جهنم تخنه جهنم روزا محشر ایشالله یه روی رشو پیس بچنه حضیه رب خواه ایشالله. Şehit Hasan İslam davasını öğrendiğinde tabii ki yani bunu düşünerek, kitap okuyarak, arkadaşlarıyla sohbet ederek başladı. İslam davasına katıldığında ahlakı daha da güzelleşti. Terbiyesi, yani komşularla iyi geçinmeyi, akrabalarla iyi geçinmeyi daha da güzel olmuştu. Özellikle bu dava hakkında biz daha küçükken, yaşlarımız 12, 13, 14 arası sürekli bizleri böyle yani getirtiyordu, yanında oturtuyordu. Bizi camiye sevk etti, bizi camiye alıştırdı, bizleri okumak için camiye gönderdi. Ve o zamanlarda yani kitap belki az vardı ama yine en azından kitap okumayı istiyordu. Bizden yani şöyle bir şey istedi, hem okuyacaksınız hem de bana Kur'an dersini öğreteceksiniz diyordu. Onu ne zaman hatırlasak sanki dün amcam yani şehit olmamış gibi hala yüreğimizde, hala içimizde onu hissediyoruz. Tabii ki unutmuyoruz. Onun hayat mücadelesi çok güzeldi. Sürekli İslam davasını yayılmak istiyordu. Hem komşusuna, hem akrabasına, hem bazen uzak akrabalarına gidip geliyordu. Biz bilmiyorduk. Tabii çocuk iken biz bilmiyorduk bunları. Ama sonradan anladık ki amcamız yani gayet çalışmış bu dava uğrunda. Piştiyem çi şırnıq hayata xwal vê dedam dikin. Mesela şwara dikan gevedkin boyê min mamê me mamê min dîsa ser dikane boyê min îşe înşaata û qalib filan tiştê welî dikin. Piştî demê dawê fêmtî wêca mamê min awilê ew dawê fêmtiye yani awilê ji wî re tê gotin ka çi miqamî hingê dawaçîn İslamê û digerîn gund û bajara hemiya sehtin yê ku vê dawê ji we qebîl dike were dikevin îrtibatê û diyaloga we çê dibin çûn hatinê we çê dibin. Wey me zanî awilê mamê me dawa fêm kir ji pişiya bayê me ji xwe çar birayîn malê de ew bayê me tamamîla xwaldin vê dawê re xwaldin cemaatê re û şêv û rojê xwe din vê cemaatê piştî fêm dikin. Mamê min ne insane bîxîret bî, ne insane bîcesaret bî. Demê ev tişte dîtin ne xîreta wî qebîl kir û ne cesareta wî yani misaada da vê tiştê
شغال هندما جسارت ده هاي مو هن قوتين بعد الزمان خدش راضي بهين يعني هندما جسارت ده ما مخوالي ديتيا وخدا عفو که سیدای شیخ زکی جی خدا تعالی شهادت تحمیه قبیل بکن و این مسح کیش خواهم دید تبی سیدا خدا عفو بکن يعني قادر الدهي وصية أم ولي الرخ ماي مدرسة ويدا يعني وي مو تشبيجة مو جسارت شهنا بسطين مو شهنا فهم بك منو خاف هردو انسان هذه تبين ويدي كتابين بدي الزمان ده خديج راضي به بيجا دم انسان دم حقيقة فهم بك دم خواب ده اسلامي را دم تسليمي خده به جاني خواه ناطرسي سري خواه ناطرسي يعني اب انسان هوالي بين نه خوشت کسی والدا و نه اشت کسی چکیل میشد بی يعني گوند ساغبه ها تا سر جی بینمد بی های نهو دستی بیا های نهو دمانجاگی بیا يعني او قصه بینمد بی انسان دیتی انسان حوالی کلی کری يعني اوش مرا بحث جسارت وکیه يعني بلگی ما ولی تازه عمر برانه بران لباله حتی بحثی کی بحث جسارت وکیه بحث مرباشکه وکیه بحث مردی وکیه الله هر بحث قنجی وکیه امش تو کسی نبی شاهد نه ام نجی باشقه یه حجی جینه که من ندیده بی شاهد گوتی یعنی نبیش مبشون مبجی من ندیده کسی بحثوی که گوتی والله نباش بی آن فحلی هاوی نتازه بی آن نجسارت لی بی آن بیزراف بی آن نمرد بی یعنی اف خصلت نباش من ندیده تو کسی الهندام ایده بحثی کری پشتی آتی شهید کرنجی یه حجی جینه که یا بحثا مرباشی هاوی کیه بحثا جسارت ویکیه بحثا قنجی ویکین بحثا مرگی ویکین یعنی من ندید که نه جیران ما و نه جیران ما یه ناز کرین من ندید که تو کسی بحثا نباشوی الوی هندامه دا کی بجاش بایم را بحثا به دعوی کیه گوتی به حال مسئله اوه يعني اف فكرة پاکه حتی نو کتیت نو ملاد دا گندو باجارا دا و ام بینی او تشتا خلطه جبنی خلطه نه اسلامیه نه انسانیه افتشتا اوت کن و ابها دعوه بلند کرنا دین اسلام دعوه حاکم کرنا قرآن دعوه عدالت اسلامیه یعنی ویش مرته گوتن او ام ین محطاب خوالید بینی یعنی اب انسان حقا جن یعنی ایک بیش مورا بحثا اسلامی بکه و بحثا خدا و پیغمبر بکه و آیات و حدیثش مورا بیجه دعوه ما اوه مو في باشقا دعوه دي شكيدين مو في خال كدر ديجرا باشقا رينينا يعني ام بيجنا والله ام نه ولا هوا ما ام هنجي ام بي حوالی کی مو حوالی خدای نکش مو في حوالی کیک مو مجبور حوالی هنگی شایتیم بکه شیطان جی تابی دعواتین و عسکرین و طائفه و زحفن مو پیش خوابت بینه نحوجه مو خاف بك وراصل بيت تشتجبوي مرات بيجي بويا مشي قابلت كي بيجي مادام دعوة حقية دعوة حاكم كرنا قرآنية سار وجاني ما بلا جرف أداب يعني أوجي تسليمي دعوات به يعني وقت فهم كري نهم أحلاقي ويتيني داقش بي نهم علي فكرة ويتيني داقش بي يعني اشتخاليوي بگیره حتى جلي بگیره حتى بلاوي قوم پیلوالی دیشم داخل ولی گورتن داخل ملاد جیمان حیری یعنی حتی هنگه مثلا طاقم وردیرتن بدل وردیرت پشتی وقاسه پشتی دعوه فهم کرد و حاج که بیش افجلن ها طانگن افجلن ها نین اسلامینه افجلن ها کرمان نوعش خواهد تشتی ولی نگوتن یا نص ولی پچه دی محل ما نه تقوای ولچو نیزی که خود تعالت بی یعنی تشتی ویگونه تشتی کر دعوتی آبه و جل و فکر و دشنجه و اخلاق همه قوم پیلا دگیش کرن جل خواجی دهی دگیش کرن جل فراوه گرتن شوقات سری بی شوق خواه بید کفی دا سری خواه پیشا هیبه شهید کرن دیسا درکت بیشتر و
وقت تیمال امن بسته بی یعنی زانن کتیبی اوج تیب مال تیب مال داجی دستاوی مسین هنگه لوا بوجدر ببین لوا بین کسی هنگه مال دتو نبین دستاوی مسین چه بچه لوا باید چه بچه دست میش بگه یعنی اوین کتیبی ورش تدخلن دمه ورش تدخلن جماما مگو ما ترکین دنگه واسع که گو مزانی ترکیش تدخلن او ساعت كده مالتاش نيف جاي خراد با تشبج كازي فكاف كينا ودي اشتدخل تي برده حوشي دم اوه بيرش تدخلن دم جماما بينا ليت راشينا اوليت باردنوي دميت باردنوي ومامي ما راشينا يعني هم الصادل الدنجة سلاحه هشيار بي خواتانا اللعنات القاتلة ببينا الرحمة أخوال بك والجنة أخوشا بك وتمام شهيد في دعوة وشهيد إسلامي ما جي بدا خاطره وإن شاء الله